Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela usubscribe button. Khona manjalo ngwenya isigodi South Africa umholi umqabulo wamaketango okubha no stop and go. Usimayedwa njengelanga ufakazi odla inhliziyo zilalelele nangubaba Msweli echaza ngohambo lwebhakede ukuthi waqala kanjani. Yes, baba. Angikazeke ngihlanganise kanjani. Hawu injalo impela nje baye uzalo nje olulodwa futhi uzalo khona. Wathi angithi ekhaya kithi. Ekhaya kithi angithi sisonke su12 umama uyedwa nobaba uyedwa. Phela u12 is a dozen. Idozen yes isipani ya ipane ezu2 kube bezuke kuzimi inkomo eboshelwabe kuzipane ezu2 ngoba isipano 66. Amantombazana awu2 abafana bawu10. Bese kuba ukuthi ke mina ngiqhamuka sekugcineni kwase kuthiwa hey Ayanda la madoda la ekhaya hayi ukuthi mhlambe kwakujahwe igrant uyabona sibaningi lapha ekhaya nqaba kodwa ke leli D umehluko kimina einganeni ezikama zonke ukuthi mina ngazalwa ngendlela eyehlukile ngolimi lwesingisi kuthiwa ngangibridger ngingane engazalwa ngaqhamuka ngeenyawo ngaqhamuka ngeenyawo ngafika mina la emhlabeni lonto ngiyithola sengineyinkinga lapho ngineyinkinga eziningi khona nama divorce nayo yonke into ngibuza ukuthi wema kanti umthetho wami kwenzakalani nami hawu mina ngedwa nje ngathi insizwe wathi hayi ngenzeka indlela wazalwa ngayo waphuma ngeenyawo awukhalanga manje lento ingakwenza ukuthi ube umuntu ozokhala njalo kodwa ngani yami ngiyakuthembisa ukuthi njengoba umhlaba wawunyathela wathi uphuma unanyathela umhlaba kusho ukuthi inkinga zakho uyokwazi ukuyinyathela. Wow, and wazinyathela. Yilokhu nje anginika khona namanje ukuthi ngibona ukuthi siyaqonga inkinga ngithi hayi lala phansi uzovuka. Ngengitshelwe ingane yami lamasihamba ithi baba kunzima kakhulu ukuwa la ubukhona uwe uvuka uyithintithe bese ubuya futhi uyibambe into yakho ibambe nje. Ma ukudivorce akuyona umdlalo wengane. Ukudivorce kunento eziningi kakhulu one usuke ufaile umshado wakho nofailisile ufailise izingane zakho ufailise bonke abantu abasendaweni ubafailisile nalona wamthathile umfailisile ngoba beku wena phela ubulida akungathi mase kudivorce bese kuthiwa hayi usibani bani angithi yimina ubaba kusho ukuthi nje umshado wami ngoba khona ngihambe nalokho bese ngizama ukuthi ke ngihambe ngiphesha lapha nalapha ngenza umblaselo impilo yami ifana nomblaselo manje uhamba kuyaphahlekwa lapha kuyathathwa kuyabawa kuyahlanganiswa kodwa okubalekile ukuthi ifocus ungayiluzi kuyo yonke into oyenzayo ungayiluzi ifocus ungabikhona into ezothi mayiphatha kabi bese ucabanga ukuthi umunye umuntu cabanga izinkinga zakho ukuthi uwena indlela owazaleka ngayo iyachazeka ukuthi uzohamba cishe kanjena ade sisentweni embi letithi lapha eMelmoth la kudutshulwe khona amantombazana awu2 amagama engiwashilo ngithe uyabona nje ubedubulile olweka umyade kusibani yes ngathi nje kulowa mncaba into enzeka la njobe emdubulile masingathatha lesibhamu bese sibamba kanje bese siye ekhaya ngoba ngikhuluma into engibuya kuyona isibhamu ngiyazazi ibhamu ngibe yisosha mina ngiphatha ibhamu sangampela hayi lezi ngithi sibamba kanje isibhamu bese sibuka ukuthi ulalaphi uzoqala ubona inkinga bese phela ubamba isibhamu kanje bese sibheke indlu kama wakhe lodubulayo sibayeke laba ngese beyabulela ekhaya kuba uma wakho lapho ugqokane iphini ifa ugqokile njani bese ubuka lesibhamu so 14,000 or 15,000 and above kodwa yena umbheda alala kuyona uzothi ukuthi mhlawumbe lala esikebheni yabo lo mpela ufike ungene yes so thina besinga investile ezibhanyini bese investe ukuthi mawumfana wakha indlu amagoli akha u3 wakha indlu uyaganwa unumber 3 ongaba ibonus asubiza kanjalo nensizwa ngakithi mawuwathulela amandla okuthenga imoto sekuyibonus athi uzoqala ngayo hayi make wakha indlu into ngeke ukwazi ukuhambe ulwa nanombani ngoba uyazi ukuthi inqondo yakho na yonke into uyifake lapha uthi mawufika ekhaya uya appreciate mawungakabi nazo lezi zinto sasenzani ngoba imoto asiyithenganga wawuthenga iradio yaba iguzu yabo le radio le radio le ekhala icassette phela le hey idlala icassette phela esasihamba ngaso yoshela iyona eyayibhayisikile iyona eyayimoto so awukwazi uba nomuntu ozoxabana naye la ngoba uzuluza la une radio omunye usenamandla wayithenga hi-fi mawufike wena kuzwakala lonke izwi ukuthi khona usibani bani awunaso ke isikhathi sokamdubulana nabantu kulwa intombi mayikwalile
namanje khona ezangala dadwethu sikhona ezangala athi zangala ngase ngithi mina ade sihlangana na ngithi enganguthanda wena wathi hayi no ngangihlonipha ubudlelwano nawo nawo ngithi siyangazi phela ukuthi angithi into mayiqoma imisiduko uma izokwa enye izokwala enye izokuqoma ngoba ihlonipha ukuthi usibani bani uthandana nawe ngithi mina kulena samba nengane ithi enganguthanda wena ithi hayi ngangihlonipha lesiyasimo lesi sesiyaxoxa kumnandi akekho umuntu okwalini cha hayi siyayixoxela nje kuba mnandi kumnandi nakho ukuthi khona intombi ezakuhlula uyakwazi ukuyibuka ukuthi hey kanti emhlabeni ngempela nganginsizwa kwethu ngizama ukuthi ke leli esikoleni ngangivele nginje mina ngangifunda indaba esikoleni mina ngangisakaza ibhola ngangiphatha ithambo uyabona ithambo lenkomo kwi-assembly ngangifunda u9 funda u10 ngangiphatha ithambo kuzofunda khona indaba yabona nganginikeza kwakwazi ukuthi ngicomedian nje esikole leli thambo ufunda indaba nazi indaba nithulelwa yimina ngise-radioini sasisho njalo nazi indaba zesifundazwe nithulelwa yimina ngise-radioini ngiphakathi kwakuzindaba zesifundazwe ngalezi yakhathi ngiyifundeke lokhu kubikwa ukuthi kuginqeke ngiyakhumbula ngiyanthi kuginqeke itruck bethwela amanzi yashayisana nenye bethwela ushukela kwase kukhandeka umbhubhudlo kuleyo ndawo abantu babhizi baphuza umbhubhudlo wamahala kokunye ngafika nencwadi kaMasihambisane leyayithi islima asikwazi nokuthi sawubona ma yes ngafika ngazoyifunda nje kwi-assembly ngangiwumuntu onjalo ikhanda lami ulibala yes uhambo lengizizandla kanje uma uthwele ngapha ubelethe ingane ngapha uphethe ngapha yena uhambo lengisizandla nje izinto lezothi uyayibuka namhlanje sinalokho ukuhlukumezana ngoba asiyiboni iveli komama kwabeka iveli kuma wakho mina athi ngitshela ingane ngithi mangehle ebhasini ibhasi bingami 2 minutes ibe manje mase kwehla mina ngiphethe uplastic ngapha nangapha ime nje ubona ngifaka ubrainwood omnyama ngifaka ubrainwood neskipe esimhlophe kuthi uScott Ford ngaleso sikhathi namateka amhlophe ngimi isikhathi cha kusazokuthi ukhondathi phela ukwehlisa impahla angithi lento iyakutshela ukuthi mawusufikile endaweni isho makhelwane bayase kufike lo mfana kaMangema mafika umfana kaMangema omama baxakekile bazosabezonana bezocela la ekhaya so ngikhule kulezo simo ke ekhaya nginjalo nje angangakwazi kuye tertiary ngavela ngaba yisoshe 121 battalion ngiyakhumbula ikakhulukazi bangala eNorth Coast nje yabasiza kaningi kakhulu kamlaleli uthi usihle sokunithuba na uthukazi uthubuze ko Ayanda Msweli yazi wena uhlomphekile into kodwa ngendlela isimo sakho yisona sikwenza ngibize ngegama futhi uma wakho kube mnandi ukuthi gaxa kufanele ilona elenza ukuthi nginamathele eduze into ebalekile ukuthi lapha emasosheni ade ngitshela insizwa ngangitshela insizwa ngasekhaya ezeyiganga ayiphatha ibhamu ngalalela la ningadlaleli lapha ngakithi ibhamu siyazazi sifundisiwe isibhamu ngasithenga ngisazi ukuthi sihlala lapha ngeke ufice ngiphethe isibhamu ngoba isibhamu sasifundiswa kuthiwa isibhamu umkakho masike sawa phansi kuthiwa yiwa njengaso i-training yokuqala nje mawuphethe angasiphatha lezi sibhamu ngokuthiwa o-light machine gun ezinkulu ukuthi mawusiphethe kufuna kube khona umuntu ozokulekelela lama R4 nama R5 ibhamu ezincane sasiphatha masike sawa phansi kwavele kuthiwa qonda kanje iwa njengaso ngoba ufundiswa ukuthi siphathe ngokukhulu ubunono isibhamu akuyona into ongafuna ukuthi sibonakale lapha phansi ngoba siphuma kuphela uvikela wena nomndeni angikhuluma umuntu wesifazane unkosikazi wakho hayi nje lapho ngeke size singene nje nhlobo asingeni la ukuthiwa khona umuntu ongamshaya umdubule umuntu wesifazane uzomshaya kuphi nje lengane engayishaya kuphi nje makuthiwa nje ngiyayishaya ngoba ngiyayithethisa nje kuphela ngivele ngiyibuke kabi iyazi ngimbuka kabi mase ngidiniwe kuphela ngoba vele ngizomshaya phi so ezinye ke zezinto lezi ukuthi njengoba izwe ligcwele amanzi kugobhoza igazi kuswelakala kodwa izinsizwa kuswelakala obaba abanje ngathi abazokhuluma into engiyithandile kulwamncwabo uma ngahlela kancane induna umdidiyeli wamabutho lapha uthe ngenhlanhla nebhadi lensizwe ebulele lezingane eyakubo eyozalo wathi baba Msweli emncwabeni wathi uyabona indlela obhlungu ngakhona ngazothi uyaprofita oba ngikhuluma eqala ngathi mina ungathola ukuthi lo mama nje engabulala edleni ulala kuphi wathi Msweli mangathi asibuka lapha uyovela ukhala inyembezi wathi ke ngizokwenza kube sezandleni zami ukuthi uma kuphela izinsuku ezimbili ngayitholile lensizo kusho ukuthi umsebenzi wami ubomdidile angiyazi mina kufanele ngimbambe ngosemaphoyiseni nanka amadoda esishoda ngawo kodwa sengiyabona ukuthi akhona abeshoda ngeplatform
wathi nje imina kuzoba umsebenzi wami ukuthi ngibambe lo ngimuse lapha ngoba owala emndenini. Uma kuthiwa ngiyoba ngumdidili nje wamabutho weyinsizwa kusho ukuthi ayikho into engiyenzayo mangathiwa kungadutshulwa izingane lezi sakhile la noma ngabe asakhile endaweni yami la ngisebenza khona engigade khona abantu besilo kube khona into ozodubula kanje angazi. Hey uyabisa sinelele consi lebhakede abantu angazi khona yabo lokho wacela wathi ucela uhambe uyongenela ngenela usiphathe ngenela waqhaqhazela abantu uhlanganise izinhlaka nabantu abahlukene abaqhamuka egabeni ezahlukene uke wayiphoyisa lomgaqo. Yes usangabuyela manje usungalibala ebhakede. Ayi ngeke sabuyeleka lapha sengabe njani sewufaka uniform lethu hayi ke nayi road block manje sengasuke kube yimina engenza ama road block ngoba la ngihamba khona sithandazela ukuthi nje kungashayisana imoto. Angazi abantu bakwethu ngisuke ngezokubaleka mase ngimile sengimile ungabona ngendlela kwenze bavele bewela umgwaqo bemisa imoto ngayo yonke indlela bangimisa uthi uyafika khona la ngime khona ngathi ngizoba nje inkuzi kuvulwe ngapha kwenye ke eyokugcina engeke ngayibona siyibone besingase provincial sobona ubrigadier uBhengu yebe sokhuluma la uBhengu ngabeka imoto kusho ukuthi lo muntu akangifica kwagoqa u100 rand wabamncane wawushutheka lapha ezicapeni mangivula isicapha mina ngibona kuwe imali phansi useyabonga ukuthi hayi lento akusiyethu inomnikazi wayo uyabona ngiye ngithi izimvu ziyamazimelusi kodwa izimvu aziko zona ezikamelusi ekamnikazi ngizama ukuthi lento esiyenzayo kaNkulunkulu okwethu ukuthi siyiphathe ngempela ngobunono sihloniphe uzobona into ezokwenzeka manje ngayihlonipha nje okwami ukuthi ngihloniphe nengane yami siyiphathe kahle uyabo masike sahlonipha lo msebenzi sibonge sibonene ngongqoshe no premier sibonile neuhlele nabaningi inhlaka ezahlukahlukene abantu lento ngendlela abayithanda ngayo khona nje othe use-America wasethi Msweli ngicela ukwenza into elula makunengane ozoyifaka esikoleni efuna leli bhakede oba leli bhakede sifuna ufake ingane esikoleni wathi ngicela ukuyi-adopta kanti izolo besikwenye indawo ngesisho lengane yahlukumezeka yareshwa kuthiwa yareshwa babwayo iyofunda grade 5 ngonyaka sihambile sayifunela isikole sasithola isikole ibhakede ezoyifundisa ingane yethu yokuqala ingane ezofundiswa ibhakede. So siyabona ke manje ukuthi seso investor kuphike manje emfundweni nje ende mali yakho yesebhakedeni angazi kunjani ngathi yakhulekelwe ekutheni wonke umuntu ayibuke angabe ukuthi imali le ekufuna ukuthi ithathe no la yes hayi lana ngike ngabona ngoba angithi ke ningangibophi bosayithini la yabona inkabi lezi ezibulala abantu lezi ezibulala abantu ezinye zino association la ihlangana khona bezikubizile about a month ago sahamba sakuzona sohlala nazo bathi nabe bewu20 bathi nabo bafuna ukufaka lapha ngoba khona into ethintekayo la khona into ethintekayo la izingane ezihlala emgwaqweni masihamba izona ezihlala lokuthi kusho ukuthi abantu lento yabathinta bazelwe ngomama mhlawumbe u5% ongacabanga uyithatha futhi ke ngesisho lutho singamnikeza nje baphela ibhakede labantu leli mayidecide ukuyithatha kodwa nje angiboni la mhlambe kwezinye ifundazwe la singakaziwa khona hayi la iKZN ngeke lapha liyabhubha lapha libhubha nommeli uma ke waphuma nje make wama ku freeway uyazi manje awusakwazi nokuthi ume uthi uyochitha amanzi awukwazi uyochitha amanzi kufanele ukuthi mawuzoma angazi wenze njani uthi uyabuya sekunemoto ezo4 kunemoto ezo5 kodwa lento isho ukuthi ngoba labantu badlula ngasakudlula abahuthe left right middle center ngendlela abathanda ngayo kodwa bese ngithi thina nje esikwaziyo ukuthi sokwakha indlu uyibone kodwa siyabonga nathi njengokhozi FM ngoba uAyanda Msweli woKhozi FM yila kanti njalo ke uKhozi FM ku2 minutes uKhozi FM lasina 2 minutes ukhuphuka ngobona uyazi leli disi ke sa analyze indaba kaJesu nenhlanzi nesinkwa nabantu abangama 1000 abafika sathi uyazi lento mawuyibuka kude ngeke uyibone uyazi ukuthi 2 minutes odale yonke lento ilo 2 minutes uthi afike uKhozi SABC uKhozi wathi hamba usebenze uzo 2 minutes kodwa sawuconvecta lo 2 minutes lo 2 minutes ukwazi ukulanda ingane egoli ilethe inkosi Albert Thuli nalo ngane kunama allegations kuthiwa yadle ngilobaba wayo leyo 2 minutes wakha izindlu siyaqeda emondlo soqeda emondlo izindlu zangampela futhi lo 2 minutes iwona okwazi uyothinta uCorrectional Services National wathi Msweli la uyakhona sohamba naso kunika ilabor thina
wena ucosho 10 thenga imaterial ukhozi lokho nimile ilona ngoba phela angithi iyona endorsement ukube mhlambe bengekho la angiboni ukuthi bengafika usibonga sangikwakwenzeke kodwa wathi bukanini umsweni ngeke uzushutha akekho full time yes kodwa usebenzisa leso sikhathi ingakaqali nebhakede lingaqani hayi phela lento yezindlu iqala lapha ngo2012 2011 khona umama owangasekhaya wayigana induna engangizama ukuthi ngimakhela indlu umbona obuxakile bejwayele nasekhaya i failed project yami yokuqala le yeah uyavele indlu angangaba nabo baxhathi kagcina umama eseshonile kanti nengane azikho eduzane iyodwa ngathi siwe profile ngokhombisa ingane number 2 kwathi ngo2018 kunengane ne-race lapha kuthi uqaphe eqolo njengonwabo egijima esiqiwini ingane yaba unumber 1 yathi igijimela ukuthi yakhela ugogo indlu ngoba balala endlini wayo kwaba iproject esayakha leyo sagcina amawindi engafakwanga lapho second project eyafail kwaba ezinye ke lento yezindlu kade siqalile sizama kodwa manje oba sekukhona ibhakede hayi siku fast lane sikwe overtaking lane ibhakede lenza amangodo alifuni ama branch lena asike ama branchini akho no shaman yilo nje ila phela uyazi ukuthi ingabi ikazondi uzondi phela la sihamba khona ufike batshela ukuthi lalelani mayifika umsweni nebhakede driver owner ngicela nifala ebhakedeni ibona abaxhasi bo abaqinile ibhakede limi ngabo ngoba ofema yami olokhuza wena kungani abantu bathi why ngithi lokhuza hayi inkomo mawilusile yikhwela usenza kodwa makhuluma nabantu awuzilokho ukuthi manje lethi funa ukuthi welokhuza wena kungalo uyabona lo kungani unakhe untashika yes 08600 no 086 0002 437 usihle futhi ukuthatha ababili nje 086 0002 437 ya liqale kanjani ibhakede ibhakede iqale kabuhlungu uyabona entweni embi ikhona into ephilayo ngesikhathi kumama ngokwanongoma edlungu na 68 yes edlungu mfana na 28 sathi masuka nje siqala abantu abasinikeza khona insizwa yakwamdluli eyavela sinikeza imali eningi nje u20000 yakwamdluli lapha emabedlane udlulasi kwase kuba enye inkampani futhi lapha ubuild it basinikeza u20 kwase kuba usisunomusa hayi wathi ngamosha irate wathi ngamosha use Fryhead wasinika u10 kusho ukuthi siya lapha sesino 50000 ngoba udaba saliveza enkundleni kwangolwesine Friday sesino 50 sahamba ke nalo 50 manje sithi thina awu lo muntu sesolokho sibuyela kudlula udlulazi ngoba mase kushota siya kuyena ngoba wathi Msweli ubuye makushota sathi no akube khona indlela sathenga le material masithenga le material kwase kushota iroof makushota iroof ngathi mina hayi ngoba ungase rank asithathe libhakede ingane yami sahamba sakwanongoma erank sathi asiqale sathi lo muntu odlwengulela wakwanongoma lo mama ya afakani senza u3800 lapho kanti sizobizwa futhi ubaba uNtshangase Alexander angithi wakwanongoma ushemen le Alex wathi wose goli ngeke into yakethi ihlale sagibela sayikuni ngicabanga sabuya nemali u38000 samuye lapho esayithola lapha egoli la sihamba kanjalo ke kushoda iroof basebethi abantu alingabe lisama leli bhakede kusho ukuthi ke ukudlwengulwa kwaloya mama ukunukubezwa kabi kwaba nomthelela omubi ezweni kwaba nenhlansi enhle ekuthini abantu basebethemba leli bhakede livela esimweni esibi sakwanongoma yikho abantu balithemba ke manje ukuthi awumali makhele umama leyandlu usho ukuthi nomunye lizomakhela uyabona ke siyamthatha umuntu simthatha manje esibona ukuthi ubani sinayo sawubona yaphila unjani wena hawu ngabe usuzwile welokhu uza amaflag ngabaphephezela phansi manje bantu siyabonga ubani esikhuluma naye siyabonga Khawele yakithi awubantu siyabonga asathe omunye futhi sithi ke sawubona sawubona yebo ma ewe ma
enkosi. Yaqoqa. Liqhubeke lapho enkosi. Ayembe manje. Asithathe ukugcina ke. Sawubona. Bathi sibothi umthola yini ozosesovala ngaye ke manje. Kuludu suphakathi. Ya. Ya ubani. Ngiyakuzwa. Ya. Bakithi usayifundisile uhamba nondodakazi Bakithi ngizwile welokhozi ngizwile fema yami inkampani uzwile mntu bacela ngazi kahle abantu sibaqhuquzela sibaba amanxusa la ekho umuntu azibuka abona konje mina ngenzani emphakathini wangakithi njobe ekhuluma yakhe sekhuluma le ivuso nelukuluko lenzile ubuntu tshela mina indodakazi yakho indodakazi yami le uthini umbuzo ngithi wenza into enhle kanjani okonje indodakazi wami ngibuye ngimkhohle ukuthi indodakazi esanda ukuhlanga cishe ngatshela lapha wenzani yinhle lento yenzayo ya ngicabanga ukuthi ke uNkulunkulu ungibuzisile kakhulu ngokuthi ngibe nengane entombazane uthi mayikhuluma nami athi baba I love my country umuntu nje ngithi mina hamba phela ngoba angithi uyisifundisa kodwa wafundisa uma wakhe bakithi ubaba wayengekho ngangisentabeni ngoba ezinye zezinto ngavele ngathi masingezwene noma akhe ngachitha amanzi nendishi Swexoxa ngelinye ilanga uyena wathi yabona 16 days ngiyabuya yes uyena wathi baba no ngiyakufuna ingane ibifunde eRhodes yenza iEnglish major wasethi no ngifuna ukusebenza nobaba ngoba ngiyayibona iorganization ine potential kodwa ubaba manje sehlatheni ubaba yangikhipha ingane ehlathini ngizama ukuthi ke ingabi zakithi izingane zethu ungathi ma ukuthi awuzwananga nomama wengane uchithe amanzi nendishi uyabona bazokuzwa kahle mzwana usihle wakubuyisa kulo 16 days sizwe kahle ngoba abanye bathi inganekwane babona ukuthi hayibonanga uswele evuke ubudo ngithanda indlela oyibeka ngayo into ukwazi nokuzibuka engathi uphethe isibuko yes ubuka umsweli yep angazi kuwena kodwa kwenza nje ukwazi ukumbuka umchaze njengoba engathi uchaze umuntu ongaphandle into ithi uNkulunkulu usuke ebusile mawukwazi ukuba neqiniso kuwena ukuthi akufanele mawufuna ukukhuluma ukhulume into amanga yabona uzakhe isithomaza mina imina lo mina ngi old school into ekhuphule organization ukuthi sithathe young blood ihlangane ne old school uyabona uzobona ukuthi sizoya phambili ne succession plan futhi iyakwazi ukuthi kungathi makuhamba umsweli ukuthi umsebenzi awusaqhubeki ngisizwa kakhulu ingane ukuthi yiba original as ever lokho kuyakulekela awukweleta umuntu la ngihlala khona ungafika ukuthi hawu umsweli uhlala la ngihlala la ngani la ngihlala khona la mangisekhaya kula ayikho into angiveza akekho umuntu owarithi ngokuthi umsweli uhlala lapho uhamba ngamotoni anginandaba yimina nje ngisesengisho bye bye welokhu uzahlangane ngaleyo ndlela leyo